Please be seated. Izvolite sesti. We'll wait for the witness to be escorted into the... Predsjedavajući sudija, čekamo da svedoka uvedu u sudnicu. Please proceed, Mr. Lukic. Gospodine Lukiću, izvolite, nastavite. Gospodin Lukić, časni sude, želim samo ovaj dokument iz 2002. da predložim u spis. To je u stvari 1D06235. That's the statement. Yes, thank you, Your Honor. With regard... Gospodine McDonald, izvolite, odbrana. Radi se o izjavi. Gospodin McDonald, zahvaljujem časni sude. Što se tiče drugog dokumenta Saveznog ministarstva odbrane, tužilaštvo nema nikakav prigovor imajući u vidu da smo se time detaljno bavili i da je on korišten da se nađe mesto gde su nestala lica. A što se tiče izjava, časni sude, tužilaštvo namerava da uloži prigovor ako odbrana želi da svih 55 izjava uvede koje je svedok citirao. Mi smo brzo prošli dokumente i našli smo da je 11 od tih svedoka već svedočilo, ali ostali nisu. Ako odbrana želi da podnese i one druge koji nisu svedočili, mi onda ulažemo na to prigovor. Ako se radi o par primjera koje je gospodin Pavlović koristio, da se pokaže gde su nestala lica i tako dalje, onda na to ne bi imali prigovor. Predsjedavajući sudija, u ovom trenutku u redu, možemo ovaj da usvojimo i da čekamo prevod. Dakle, izjava od 7. avgusta 1995. Ne znam da li je to tačan redosled. Imamo jednu izjavu i jedan izveštaj i oba se pominju u fusnoti 51. Sekretar, to će biti MFI D1378 i to je izjava. Sekretar, da, to je izjava. Predstaviš sudija, u redu izjava, a onda izveštaj koji se nalazi u fusnoti 51b pod B. Sekretar, to će biti D1379. Predsjedavajući sudija, dokument se usvaja. Gospodine Lukić, izvolite. Gospodin Lukić, zahvaljujem časni sude. Želim da na ekranima pogledamo sada 1D 06259. Ovo je dokument službe državne bezbednosti sektora SDB Tuzla od 27. oktobra 1995. godine i radi se o službenoj zabelešci o informativnom razgovoru koji je obavljen sa Avlić Enverom. On se nalazi u fusnoti 55. Slovom DJ. U svojoj izjavi u posljednjem paragrafu u BCS verziji, a moramo preći na sljedeću stranicu u engleskoj verziji, on kaže
da je prilikom izlaska 285. i 282. brigade negde oko 10 časova istog dana četnička paraformacija otvorila jaku artiljerijsku paljbu po preostalim brigadama i civilnom stanovništvu koje se zateklo u Buljimu, gde su po njegovoj procjeni ubijeno oko 1000 vojnika i civila. Dakle, govorimo o Buljimu. Koji je to deo kretanja kolone? Početni, srednji, krajnji? Radi se još uvijek o početku, znači terena gdje su faktički ušli na teritoriju VRS i ova izjava u stvari se potpuno slaže sa prethodnim informacijama, s tim što ovdje izvor donosi i procjenu i govori možda o zadnjem dijelu kolone, jer kolona je duga, kao što sam rekao, oko 10 km. I govori o procjeni od oko 1000 vojnika i civila. Perhaps I missed something. Sudija Fluge, možda sam nešto propustio. A ne. Našao sam, izvolite, nastavite. Odbrana, zahvaljujem. I ovaj dokument nudimo na usvajanje. Predstavljajući sudija, vidim da nema prigovora. Molim sekretara za broj. Sekretar, to će biti dokazni predmet D1308. Predstavljajući sudija, dokument se usvaja. Pavloviću, da razmišljamo o noći, znači 12.7.1995. godine uveče i noć i 13. ujutro. Gde se nalazila kolona u to vreme? Veći deo kolona. Pa, kolona se uglavnom nalazila, već čelo kolone se nalazi u predjelu Kamenice, već u jutarnjim časovima 12. i tu sačekuju začelje kolone negdje do poslepodnevnih časova. One koje su preživjeli i donosi se jedan dio ranjenika, tu se u predvečernjim časovima pokušava formirati kolona da bi se nastavilo dalje i pokušalo u toku noći i jutra narednog dana prijeći putnu komunikaciju Konjović Polje Novaka Saba na osnovu svih ovih izjava i dokumenta u koje sam imao uvid. U vašoj analizi ići ćemo u detalje samo da li je kolona u oblasti Kamenice pretrpela gubitke. Da. U mnogim izjavama i dokumentima se govori o borbama koje su se dešavale tu 12. navečer na 13. I o masovnim velikim gubicima i možda će to da budu faktički najveći gubici tokom cijelog proboja. Dakle, sada bih molio da nam se pokaže 1D 06235 D1378 NFI. D1378 MFI. Gospodin Lukić, a samo hoću da vidim da li pratim ispravno. Zahvaljujem. Treba nam... Čekajte, generale, nemojte. On prvo na drugoj stranici, dakle treba nam druga stranica BCS-a. Mr. Lukic, could you assist us where we are? And Predstavljajući sudija. Gospodine Lukiću, možete li nam reći tačno gde smo stali u izveštaju? Gospodin Lukić, da, časni sude, to je fusnota 52. Nedžad Ademović.
Ademović. On u sredini 5. paragrafa na ovoj drugoj stranici BCS-u kaže, kratko ću pročitati, u 21 sati krenula je 284. brigada, a odmah iza toga napadnuti smo pešadijskim naoružanjem. Napadnuti smo pešadijskim naoružanjem, gađali su nas iz rejona Kravice, sela Kravice, kote Rogač, sela Konjević polja i sa svih ostalih kota. Imali smo masovne gubitke i puno ranjenih. Nastala je panika među našim ljudima i počeli su se ubijati jedno između drugih. Bacale su se bombe, ovo je trajalo do zore i svu noć se pucalo. Sada treba da pređemo na sljedeću stranicu u BCS-u. Ovdje se kaže, paragraf 2, vraćajući se za Srebrenicu, dakle oni se sada vraćaju za Srebrenicu, išli smo jednim delom puta, kuda smo i došli. I vidjeli smo veliki broj leševa ubijenih boraca iz kolone. I on govori dalje i kaže, sve ukupno koliko sam tog dana video leševa. Sudija Moloto. Now. Ono što čitate sada, da li je to na istom mestu kao i broj 52? Yes. My problem is that Da, no. Moj problem je da sam čuo vraćam se u Srebrenicu. Gospodin Lukić, to je bila moja primedba. Nije u tekstu. Sudija Moloto, ne, ali prevod je bio prilikom povratka u Srebrenicu. Gospodin Lukić, ne, imate to u drugom paragrafu fusnote, sudija Moloto. Mogu li da završim ono što sam hteo da kažem, a onda me možete ispraviti? Gospodin Lukić, da. Sudija Moloto, ja vidim da se tu kaže da se vraćajući se za Srebrenicu, želim da znam o čemu pričamo, da li je to isti citat? Gospodin Lukić, da, časni sude, to je pogrešan prevod. Kaže se vraćajući se u Srebrenicu. Sudija Moloto, da. Gospodin Lukić, u originalnom tekstu dokumenta na BHS-u stoji vraćajući se za Srebrenicu. So, translation should be corrected then. Sudija Moloto, u redu, treba staviti za. Gospodin Lukić, da, treba ispraviti prevod. Sudija Moloto, u redu. Gospodin Lukić, ja izvinjam se. Predstavići sudija, da, treba da vodite računa da se radi o tačnom prevodu, a gospodine Lukiću, uvek ako kažete da postoji greška u prevodu, treba da kažete da mislite da je došlo do greške u prevodu, a to će onda verifikovati služba prevodilačka. Gospodin Lukić, da, ovog trenutka sam mogao da proverim dokument. Predstaviš sudija, da, i vi ste to pročitali i ispostavilo se da ste vi bili u pravu, ali na kraju prevodilačka je služba ta koja će se baviti tim problemom. Izvolite, nastavite, gospodin Lukić. Zahvaljujem, časni sude. Od Buljima. Da. I ako mogu samo da... Samo malo, vi ste rekli da. Da. Zašto smatrate da je ovaj
deo izjave i ova izjava važni? Pa upravo zbog toga što se govori o području Kamenice, o kojoj smo ranije govorili, i o postrojavanju 12. predvečeri navečer i planiranju da se krene u proboj prema putnoj komunikaciji Konjević polje Novaka Saba. Donekle nam opisuje dešavanje tokom kad je krenuo napadi i opšte rasulo, i da je u stvari da su borbe trajale faktički cijelu noć, s tim što imamo ovdje za sad prvi put informaciju o međusobnim sukobima iz mnogih razloga. Kasnije se to može vidjeti. I to negdje podupire i izjave koje sam vidio kod drugih svjedoka, a i čini mi se gospodin Slobodan Petrović, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, je također davao izjavu gdje je govorio da je sa putne komunikacije između Sandića i Kravice 12. na 13. čuo sa drugima cijelu noć na tom rejonu da je bilo gužve, svađe, pucnjave međusobne. Nikome nije bilo jasno od njih šta se dešava. Tako da vidimo i kroz ovaj dio da je zbog okolnosti kakve jesu bile došlo i do međusobnih borbi. I opet govorimo o velikim gubicima gdje je ovdje rađena procjena. We would offer this document to evidence. Nudimo dokument na usvajanje, časni sude. Predstavljajući sudija, molim sekretara za broj. A. Već me upozorio sudija Moloto. Izvinjavam se. Anyhow, with the Predstavljajući sudija, u redu, pošto se već bavimo i drugim pitanjima. Izveštaj koji smo ranije razmatrali, ja mislim da je to D1379. Gospodine Lukiću, molim vas da obratite pažnju na to da je da u originalu ima 25 stranica u BHS-u, a na engleskom imamo samo 3 stranice. Tako da ili smanjite svoj dokument ili razgovarajte o tome sa gospodinom McDonaldom, da li vam je radi konteksta potrebno više od 3 stranice koje ste koristili. A u međuvremenu izvolite, nastavite. Gospodin Lukić, zahvaljujem časni sude. Molim da pogledamo 1D05883. Smo imali izjavu iz 95. Sada će pred nama biti izjava iz 2002. godine. U fusnoti 55. Č. Muratović Kadrija dao izjavu. I odgovarao na pitanja očito formularna. I treba će nam za to stranica 3 u BCS, a stranica 2 u engleskoj verziji. Interesuje nas odgovor broj 9. Posljednja 4 reda u BCS-u. Ovdje piše I cannot really read this handwriting. Ne mogu da čitam rukopis, tako da ću čitati sa engleske verzije dokumenta. Second part of this answer under Drugi deo odgovora pod brojem 9 kaže se: u šumi sam video unakažena tela
Bošnjaka, ne znam njihova imena, želim da istaknem da u selu Kamenica srpski vojnici su postavili zasedu i pobile na hiljade Bošnjaka, a također su koristili i bojne otrove. Data 7 godina nakon prethodne. Nisam čuo cijelo pitanje, oprostite. Po čemu je bitna ova izjava? Data 7 godina nakon prethodne. Prethodna 95. ova 2002. Da. Pa prvenstveno bitno je što također potvrđuje druge izjave i dokumente o događaju na tom području, na području Kamenice. Također nama je bitna u procjeni relevantnosti izjave. Vidimo da je data mnogo godina nakon samog događaja. Tako da s te strane se može posmatrati da je bitna. Only for the record, not to read all of... Radi zapisnika nećemo čitati sve, ali želimo da se prvo ova izjava uvrsti u spis. Predstavit ću sudija, molim sekretara za broj. Sekretar 1D5883 će biti dokazni predmet D1381. Predstavit ću sudija, dokument se usvaja. Gospodin Lukić, zahvaljujem. 1D05876 ne treba otvarati, nije nam potrebno, jednostavno radi zapisnika. Hoću da kažem da je to izjava Hasana Alića koju je dao Državnoj bezbednosti u Tuzli na dan 9. oktobra 1995. godine i on tu također govori o ovom lokalitetu i o tome da je pobijeno 1000 vojnika i civila. Isto tako 1D06258. To je izjava Sade Ramića, data Ajdu u Tuzli 12. februara 1996. godine. Također se tu daje procena da je na tom lokalitetu pobijeno 1000 ljudi. If it's necessary, ako je potrebno, mi možemo. No, u svakom slučaju ćemo predložiti dokumente na usvajanje. Gospodin McDonald, časni sud, tužilaštvo ulaže prigovor na usvajanje ovih dokumenata. Jasno nam je da naš kolega pokušava da putem njih potkrepi iskaz svedoka, no u suštini mislim da je naš kolega već naveo suštinu tih citata iz izveštaja i oni se navode u fusnoti, tako da tužilaštvo smatra da se onda ne mogu u celini koristiti te izjave. Nije potrebno koristiti veliki broj izjava svedoka da bi se ilustrovao izveštaj veštaka. Predstavljajući sudija, gospodine McDonald, nekad veće dozvoli da se uvrste dokumenti koji se bave istom temom, iako sam svedok nije u poziciji da da svoj komentar na njih u tom kontekstu. Da li vi smatrate da ima nekog razloga zašto ne treba to uraditi i ovdje na isti način na koji je nekada i tužilaštvo to radilo? Tužilac ne, časni sude ne u ovom trenutku. Predstavljajući sudija, u redu, molim da sekretar da broj dokumentima jer je veće odlučilo da će uvrstiti ove dve izjave. Sekretar 1D05876 će biti D1382 i 1D06258 će biti dokazni predmet D1383. Predstavići sudija da, a gospodin Lukiću, imam li prevod za ove izjave? Mr. Registrar, perhaps in e-court you could... Sednici predstavit ću sudija, zahvaljujem sekretaru.
Odbrana u dokumentu 1D06260. Možemo da pogledamo dokumentno. Radi se o fusnoti 55E i svedok je u toj izjavi dao drugačiju procenu, nižu od prethodno date. Njegova procena je 700. To je na stranici 2. Nemamo još prevod dokumenta. Predstavljajući sudija, želite li da se dokument obeleži za identifikaciju? Odbrana? Da. Predstavljajući sudija, molim sekretara za broj. Sekretar. Časni sude, to je D1384. Predstavljajući sudija, D1384 se obeležava za identifikaciju dok se ne dobije prevod. Have it under seal. Sudija Flüge, da li je potrebno da dokument bude pod pečatom? Gospodin Lukić, da, časni sude, u pravu ste. Predstavljajući sudija, da, dokument se obeležava za identifikaciju pod pečatom. Odbrana. Već smo čuli svedočenje u ovom predmetu. To je broj P01547. To je fusnota 55G. Molim da pogledamo na ekranu 1D06255. That's D1379. Sudija Moloto, to je D1379. You are right, Your Honor. Gospodin Lukić, da, časni sude, u pravu ste. Can we have D137? Molim da pogledamo D1379 na ekranu. Vidimo dokument. Pošto je duži dokument u BCS-u, a kraći u engleskom, treba nam 15. stranica u BCS-u. Paragraf 2, a u engleskoj verziji strana 2, paragraf 3. And you said it's footnote 55. A rekli ste da je to fusnota 55G. Gospodin Lukić, 55J. Sudja Flüge, 55J. Zahvaljujem. U ovom izveštaju jeste li našli deo prema svedočenju Krđić Behadije? Hoćete, molim vas, ponoviti pitanje? Pratio sam tekst. Ja malo požurim nekada. Da li ste našli na ekranu, molim vas, gledajte, nemate to. Dakle, u vrhu stranice je prema svedočenju Krđić Behadije. Dobro. I govori dalje. Četnici su u rajonu severno od sela Kamenica u predvečerje opkolili grupu boraca i civila i iz svih vrsta vatrenog oružja otvorili vatru po njima. I dole nekoliko redova. We have to go up in English version. Na engleskom moramo pomaknuti prema gore ili čak možda sljedeća strana. Yeah, we have to go to the next page, top of the page. Da, sljedeća strana pri vrhu. I kaže, po njegovoj proceni u ovom masakru je ukupno pobijeno oko 2000 Bošnjaka. U svom... Is it 2000 or 200? Sudac Moloto, je li to 200? Odgovor, 2000. Sudac Moloto, u izvještaju stoji 200.
But the next sentence in the quotation it says, Ali sljedeća rečenica, u sljedećoj rečenici u citatu stoji 2000. dakle, sve ovo što se govori oko Kamenice, da li ste uspjeli da locirate, da li je to sve na jednom mjestu, da li svedoci govore o jednom mjestu, o više mjesta? Pa u principu u ovim izjavama koje se ovdje navode i ranije koje smo imali priliku da vidimo, govori se o 12. navečer i predvečeri navečer i lokalitetu Kamenica, jednom širem lokalitetu i uzvišenju. I ovdje vidimo da jedan od svjedoka govori o procjeni od oko 2000, pa se također vidimo u nastavku teksta da ponovo drugi izvor i svjedok govori također o oko 2000 na Kamenici, kosi kod Kamenice, to je to područje. A malo kasnije, nekoliko redova ispod, se već govori o lokalitetu Đugum, što se nalazi na putnoj komunikaciji Nova Kasaba, Konjević polje, kod Nove Kasabe. Znači, prije dolaska putnoj komunikaciji od lokaliteta Kamenica o kome upravo govorimo. Možemo, ako dozvolite, Kažete. da vidimo također što je nama bitno za naš rad, da je došlo do razbijanja kolone i da su se ljudi raspršili i bježali na razne strane. Tako da se za naš posao je bitno da moramo da proširimo, da bi trebali da iz ovoga je zaključak se proširi pretraga terena, ne samo usko kuda se kretala kolona, nego znači to sad ide stotinama metara i kilometrima dalje. Hvala. I sada da pogledamo 1D 06264. To je fusnota 55K. Vidim da nemamo prevod. BCS verzija, to je ovaj zapisnik dat Vojno-bezbjednosnom organu drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine 24.9.1995. godine. I treba nam stranica 2, 15. red od ozdo. Piše u toku mog prolaska, vidite? Da, vidim. Preko teritorije gdje je napravljena zasjeda u nekoliko kotlina, odnosno mjesta gdje su četnici otvarali vatru na kolonu, video sam po mojoj procjeni preko 2000 leševa koje niko nije pokušavao niti da sabere na jedno mjesto, a kamoli da zakopava. Također govorimo o istom događaju. Znači 12. na 13. i od Kamenice pa prema putnoj komunikaciji Konjović polje Nova Kasaba. Moramo biti svjesni da, ono što mislim da je bitno reći, da je kolona bila duga preko 10 km ili oko 10 km, da budem malo, hajde da kažem, precizniji. I naravno nisu svi ljudi mogli vidjeti isto. Svjedok ovdje govori šta je on vidio. Moguće da se određene izjave podudaraju, kao što se i podudaraju. Ali zato je jako bitno napraviti tu nekakvu,
hajde da kažem, mozaik i rekonstrukciju kad se šta dešavalo, u kom trenutku i u kom dijelu. We would ask for this document to be MFI'd. Molim da se ovaj dokument označi za identifikaciju. Sudac Ori, da, samo trenutak. Vi ste rekli 24. septembar 95. Gdje to mogu točno pronaći? Do you have the document? Give me 1 second. Samo trenutak. Dokument je na ekranima. It's in my questions. Yes, it's in your question, but Yes. then To je u mom pitanju. Sudac Ori da u vašem pitanju, ali pretpostavljam da imate neku osnovu u samom dokumentu za to. Gospodine McDonald, optužba. Časni sude, konstatiram da ovaj dokument izgleda nije potpisan. Nemam prijevod, ali molim da se dakle to označi za identifikaciju za sada, da se to može provjeriti. Sudac Ori da i ovako i onako ćemo to označiti identifikaciju, zato jer nema prijevoda. Gospodine Lukiću, molim vas da se pobrinete i za potpis, i za prijevod, i za porijeklo ovog dokumenta. Odgovor. To ima RM broj, znači mi smo to dobili od optužbe. Optužba, provjerit ćemo to. oh no, I think did we assign a number already? Jesmo li već dali broj? Ne, još nismo. Molim sekretara da da broj za identifikaciju. Sekretar 1D06264 bit će označio identifikaciju sa D1385. Sudac Ori, dobro, označeno za identifikaciju, nastavite. Can we have 1D058? Molim 1D05882. Ovaj dokument imamo samo na engleskom. Srećom vi i čitate i govorite engleski, pa će... Ovdje vidimo da je ovo izjava koju je u ime tribunala uzeo istražitelj tužilaštva Jean-René Ruiz. I razgovor je vođen 19. januara 1996. godine. Treba će nam u ovom dokumentu 4. stranica I was just informed that the date for Kažu mi da je datum prethodnog dokumenta datum koji sam dobio iz elektronske sudnice, 24. septembar. To sam pronašao u elektronskoj sudnici. Sudac, da, ali u elektronsku sudnicu, u opis dokumenta može se staviti bilo što. Ja sam to pokušavao pronaći u samom dokumentu. Imamo li potvrde toga što ste nam vi prezentirali? Dakle, treba nam 6. red na ovoj stranici odozdo. Piše, ja ću čitati sada, citiram. Coming down the Buljim Mountain. Spuštajući se niz Buljin, pronašli smo mnogo kostura i dijelova tijela onih koji su poginuli na putu. Blizu mjesta prve zasjede pronašli smo 3 preživjelih koji su tamo ostali.
sakriveni nekih 40 dana, odbili su pridružiti nam se. Onda smo stigli u šumu, gdje se odigrala druga zasjeda, kako bi pokušali identificirati neka tijela. Još uvijek je tamo posvuda bilo tijela. Prepoznao sam tijela dvojice muškaraca koji su bili sa mnom na početku i njihovu odjeću i torbe. Tražio sam moju braću, ali nijednog nisam našao. Nismo brojali tijela koja smo vidjeli, ali procjenjujem da ih je bilo 2 do 3 hiljade. We arrived in Burnice and downhill. Stigli smo u Burnice i nizbrdo sam vidio ista ona tijela koja sam tamo vidio prvi puta. Nitko ih nije pomaknuo. Hamdija je poslao trojicu do potoka da provjeri jesu li tijela još uvijek tamo. Kad su se vratili, rekli su da u potoku ima još više tijela nego uz cestu. Da li ste utvrdili na koju se ova oblast odnosi? Šta pokriva ova izjava? Čitali ste izjavu? Da. Pa, gospodin koji je dao izjavu, u stvari u prethodnim dijelovima izjave je naveo da je on išao u proboju sa kolonom 28. divizije i da je negdje gore, mislim da je u pitanju Udoči Crni Vrh, znači Zvornička opština, vratio se sa jednom grupom, jer nije procijenio da ne može da se probije prema linijama drugog korpusa armije BiH, prema Baljkovici, i vratio se sa jednom grupom ponovo istim putem nakon više dana od kako je počeo proboj, otišao do Žepe, boravio tamo tokom dok Žepa nije pala i onda ponovo se vratio u rejon Srebrenice gdje je boravio sa tom grupom više dana i onda faktički dolazi na područje odakle je krenula 28. divizija u proboj 11. navečer jula na 12. I on prvo nama govori da je na prostoru Buljima, gdje je bila prva zasjeda, vidio mnogo kostura ili tijela, ne mogu sad tačno da se sjetim, piše negdje ovdje u prethodnim redovima, ne vidim ih, da su tu sreli nekoliko ljudi koji su sakriveni boravili u tom području i onda dolaze na područje Kamenice gdje je bila druga zasjeda i tu daju procjenu. Na Kamenici su vidjeli oko 2 do 3 hiljade tijela. Ima drugih također izjava koje se otprilike slažu sa ovim i onda kaže dalje da idu prema Burnicama, to jeste prema putnoj komunikaciji Konjović Polje Novaka Saba. I to se nalazi negdje na pola puta, otprilike od Kamenice prema putnoj komunikaciji i tu govore da su ponovo vidjeli tijela, čak i više tijela nego koliko su vidjeli tih dana kad se dešavala sama borba, to je 12. navečer na 13. i eventualno 13. To je otprilike to. Dakle, koliko Could I ask you the following? Sudac Ori, ja bih vas želio pitati, da li ste vidjeli i izjave sa nižim brojkama? I mean, here it's 2 to 3. Tu stoji 2 do 3 hiljade. Da li ste vidjeli izjave u kojima se navode bitno različite brojke, više ili niže? Ima izjava sa različitim brojkama koje se odnose na različito vrijeme i različito mjesto. Ovo se dešava mjeseci više, znači nije u borbi, imali su vremena da to pogledaju, da vide sve, da na miru to pregledaju i zbog toga je recimo ova izjava po meni bitna. Ima različitih izjava i pošto je kolona, kao što sam rekao, bila duga oko 10 kilometara,
nisu svi ljudi vidjeli isto. Neki su vidjeli možda 2 poginula i pobjegli su dalje i nisu se više vraćali na to mjesto. Naravno da tražimo nešto što nam je referentno, što možemo da vidimo da realno može odražavati stanje stvari na terenu. I zbog toga je ova izjava bitna, jer govorimo o više ljudi koji su bili tu, ne samo jednom čovjeku. On to govori da ih je bila grupa. O vremenu od mjesec dana i više nakon događaja, gdje su mogli na mjestu, na miru da otprilike vide šta se zaista tu dešavalo. I oprostite ako mogu još samo reći, u materijalu, u analizi koju sam pripremao ima mnogo izjava i ima izjava sa mnogo manjim procjenama o konkretnom mjestu. Have you referred to those? Da li ste u izvještaju spomenuli i te, kako bismo mi to mogli sve usporediti i odlučiti se kome na kraju da vjerujemo? Naravno, vidjet ćete u izjavi, ja nisam zaista navodio baš sve izjave. Trudio sam se da sagledam ono što je referentno, relevantno i za rad, za istraživanje i način na terenu kako to radimo. Mislim da ima i nekakvih dodatnih izjava koje sam ja kasnije pronašao i tu također se može vidjeti da se sklopi zaista slika šta se tu dešavalo. You've referred to... Spomenuli ste izjave za koje ste kasnije saznali. Kada kasnije i pod kojim okolnostima se saznali za te druge nove izjave? Kroz svoj rad. Kad kažem kasnije, mislim na period kada sam pisao ovo, pa sam onda kroz svoj rad ovamo u Republičkom centru došao do još novih izjava, koje mislim da su relevantne i referentne za ovo pitanje, da bi pomogao, što mi je cilj, zadatak u stvari bio da bi pomogao da se utvrdi činjenično stanje po ovom konkretnom događaju. Yes, and that's not yet included in your... Da, i to nije obuhvaćeno vašim izvještajem ili jest? Izjava ne nalaze se u fusnotama, ja sam ih dostavio odbrani i sad ja dalje ne poznajem proceduru kako možete doći do njih. Pretpostavljam da je to moguće. Yes. May I ask you Mogu li vas pitati sljedeće? Možda se moje sljedeće pitanje odnosi na suštinu onoga što nam govorite. Meni se čini da nam vi zapravo najviše pokušavate reći koliko je ljudi po vašoj procjeni, na osnovu vaših zaključaka, na osnovu materijala koje ste proučavali, uključujući izvještaj, koliko je otprilike poginulo u koloni. Vi onda navodite nekoliko razloga, samoubojstvo, borba i tako dalje. Nigdje niste, kao potencijalno objašnjenje, naveli da su možda izgubili život u zločinu. Da li ste tu mogućnost potpuno isključili ili... Moj zadatak je bio, koji sam dobio, da se bavim gubicima u proboju u 28. divizije. Tokom proboja iz okruženja. Govorimo o vojnim dejstvima. I ja sam to naveo u uvodu moga rada. Da se nisam bavio sudbinom ratnih zarobljenika. Jer takav mi je bio zadatak. Yes. Nevertheless. Da, ali bez obzira na to, vi u vašem izvještaju kažete da su brojke koje se pripisuju posljedicama zločina preuveličane i nisu u skladu s istinom, nego se zbog političkih razloga iznose u nekom trenutku pred javnosti itd. itd. Pa vas ja onda hoću pitati sljedeće. Uzmimo jednu hipotezu. Pretpostavimo
da je 10.000 ljudi prijavljeno kao nestali. Ako vi onda kažete, na primjer, u koloni je moralo poginuti 8.000, a mi pak imamo druge dokaze koji kažu, na primjer, ubijeno je 5.000. Onda ja pred sobom imam ukupno 13.000 mrtvih, a 10.000 je prijavljeno kao nestali. U ovakvoj situaciji, kako bismo, po vašem mišljenju, mi mogli ustanoviti da li je možda s jedne strane procjena da je 5.000 poginulo u zločinu prevelika, ili je možda procjena 8.000 poginulo u koloni prevelika. Jer ako prihvatimo i jednu i drugu brojku, onda imamo preveliku ukupnu brojku. Imate li neko objašnjenje za to? Jer vi ste se vrlo skoncentrirali na jednu stranu, na jednu brojku, niste se bavili ratnim zarobljenicima, jer su drugi radili, ali ako imamo pred sobom dvije procjene koje su u međusobnoj koliziji, proturječne jedna drugoj, šta da radimo po vašem mišljenju? Razumijem poentu vašeg pitanja i to je jako dobro pitanje. Moj posao je bio da konsultujem sve meni raspoložive dokumente, izjave, analize i da na osnovu toga kao ekspert procijenim, kao čovjek sa iskustvom u tom poslu, procijenim šta mogu biti realne brojke i gubici. I to su uglavnom jako isti ili jako slični dokumenti koje pretpostavljam koristila i tužilaštvo i odbrana do sad. Ja ne mogu da procjenjujem da li je lice dalo organu vojne bezbjednosti ili državne bezbjednosti ili javne bezbjednosti tačnu informaciju. To su poslovi sudsko-istražnih organa koji treba da utvrde, da uzmu izjave na okolnosti konkretnog događaja i da pokušavaju da sami, da kroz svoj sudsko-istražni rad utvrde koja lica su poginula u proboju, a koja su poimenično, a koja su stradala na drugi način. I moje je da kao ekspert vama iznesem saznanja do kojih sam ja došao, shodno svom iskustvu, naravno vama je odluka da procijenite šta je tu šta. To je moje skromno mišljenje, nadam se da sam vam pomogao. Thank you. Please proceed, Mr. Lukic. Hvala, nastavite, gospodine Lukić. Mikrofon, molim. Ove izjave koje ste do sada komentarisali, koje smo gledali, da li su govorile o streljanjima ili o gubicima u toku kretanja kolone? Ne mogu 100% tačno da odgovorim, ali znam da ovdje ima i izjava koje su se bavili sa oba načina stradanja ili više načina, ali jednom i drugom, ali i to se vjerovatno može naći u ovim izjavama koje su ovdje priložene kao fusnote i prilozi ovog rada, s tim što ja, kažem, po zadatku koji sam imao, bavio sam se ovim dijelom. Ove cifre koje smo ovdje navodili, ja mogu reći da shodno saznanjima koja smo imali iz ovih izjava i drugih dokumenta što se dešavalo na tom području, na tom konkretnom mjestu, moja pretpostavka i zaključak je da je velika većina lica koja su tu, njihova tijela ležala, su stradala u borbama između jedne i druge strane, u međusobnim borbama, kroz samoubistva, tu je nastala i panika, oni su nažalost pucali jedni na druge i tako dalje. Mr. McDonald. Thank you, Your Honor. Just for clarity, Optužba. Samo da bude jasno.
Stav optužbe je naravno to da je postojao veliki broj ljudi koji su bili ratni zarobljenici i koji su pogubljeni. Međutim, ima isto tako nekih ljudi koji su bili u koloni, koji su se predali i koji su isto tako pogubljeni tamo na licu mjesta. Pa bih zamolio mog uvaženog kolegu da pravi razliku između te dvije kategorije kad postavlja pitanja obrana. Ja mislim da je to samo po sebi jasno iz izjava. O kojim žrtvama ovdje svjedoci svjedoče? Sudac Ori, mnogo preživjelih nisu mogli biti žrtve ubijstva. To je jasno. Imamo vrlo malo svjedoka koji su izjavili da su preživjeli masovna strijeljanja. Međutim, ja mislim da oni koji su davali izjave u Tuzli, koje smo do sada vidjeli, uglavnom govore o tome što se dogodilo u koloni. Sad, bez obzira na to je li to točno, pouzdano, to tek treba testirati, ali meni se čini da to sada gospodin Lukić prezentira. Imate li dvojbe oko toga, postoji li tu neka konfuzija, optužba? Ja sam samo nadovezao na vaše pitanje o tome koja je bila uloga gospodina Pavlovića. On je rekao da je on izuzeo ljude koji su strijeljani. Međutim, stav je optužbe i da je u koloni bilo ljudi koji su strijeljani, koji nisu u masovnim grobnicama. Sudac Ori, aha, mislite, znači bilo je pogubljenja i u koloni. Dobro, molim vas da to imate na umu kako bismo mogli jasno praviti razliku između te dvije stvari, a u međuvremenu mislim da prvo moramo na pauzu, gospodine Lukić. Idemo na pauzu i možete izaći iz sudnice. Molim vas da se vratite za 20 minuta. We resume at Nastavljamo u 20 do 2.